I-SAFA ithembise ukuthi umdlali ngamunye we-Banyana uyokuthola imali ebalelwa pheze ku-400,000 yamaranda njengombana bathumbele onongorwana. Ikulumopikiswano beyinande ivela sonke isikhathesi emalungana nehlangano le kunye nesitjhaba ngendaba zokuthokozwa nokubhadelwa kwabadlali besitjhaba nasele bafike kesinye isigaba. Ikomishini yezokulingana ngokobulili idakfara i-SAFA ukuthi izoziphendulela phambi kwayo malungana nokuthi ingasuthi kuthathwa ihlangothi. They need to be remunerated accordingly. We are saying at the commission, equal pay for equal work of the same value. Umholi we-SAFA nabekakhuluma ehlelweni lendaba ze-SABC uyaziphikisa inkulumo zokuthi abenzi okwanele kokuthuthukisa imidlalo yabasikazi. We have invested 300 million in women's football. Everyone virtually on that field is a graduate. Abadlali balokhu beBanyana baveza imibono yabo. For the past 10 years, we should not be singing the same song. A different song we should be singing is how many of our Banyana players right now have got lucrative endorsements personally without them chasing, knocking, the same way that the men's football is done for them. Basekeli ngemali abafana neSasol neVodacom sekuminyaka basekela iBanyana. We need to make this a regular thing. So that the numbers are there, bums on seats will eventually, attract more people coming on board, more corporate sponsors will come on board. Ukufika kwe-Banyana edoyelweni labofly i-OR Tambo kuyohatshwa bunqopha enteshini zemidlalo ze-SABC nakezinye inkundla zayo. Kusasa ngaphambi kwe-hour le-10 ekuseni. Nakusenjalo umqozululi wezemidlalo kukwekwezi FM uMike Gamela Thombeni uthi lithuthuke khulu izinga lokudlala le-Banyana. Uthi ngendlela idlala engakhona engasuthi seyivule nesikhala esenza ukuthi Bafana nayo irorobhe khudlwana kwanje njengombana ijamele inarha. Na ungabamandanisa ke umehluko kuba ukuthi iBanyana inabadlali abanengi abadlala emaligeni wangaphandle aqinileko badlala umdlali odlaliswa ngaso sonke isikhathi ekubeni beBafana ngobunengi babo badlala emaligeni wangaphandle anyefileko athi anyefe njalo ufunyanisa ukuthi abebadlaliswa mhlambe ngaso sonke isikhathi. Ekhasini lethu le-Facebook sikubuzile mbukelo ukuthi njengomana iBanyana ebuya izinkutana ze-WAFCON wena uthanda ukuthini esiqhemeni sekhethu. Naku umbono khumbula i-SABC ayikazokuthwesa ukuziphendulela ngombono wakho mbukeli. Ngithanda ukuthokozisa iBanyana ngokuthumba unongorwana omkhulu engithokoza khulu lona osibeke emebheni wangale ngedana uberege kuhle khulu. Kunini singawini saze sapusteka nathi simasewula Afrika siyathokoza. Ngithanda ukuthokoza khulu bangalahli nangakusasa. Ke bakhuthaza namajita lana wayikhona ke kasilunuka amakosi ngempela intombi zisebenzile siyayibongela kakhulu umsakazi ingathi nabafana bangafunda okunye kuyo lamantombi babone ukuthi ngempela ibhola lidlalwa kanjani. Ake sibabongele umsakazi laba bantwana badlala ngokuyimisela mabedlala bayalicabangela izwe labo nalaba abanye kube kuyenzeka bebezosika iphethini kulaba bantwana. Ya siyathokoza siyabathokozisa Banyana babereke khulu. Banyana basenze abantu. iSouth Africa iphakamisile iflag ngenxa yaBanyana. Sithokoze Banyana. Sithokoze ngonongorwana babuye nawo. Kodwa bakwazile ukufinyelele imfiso zethu sonke simasewula Afrika. Benze kuhle khulu ngokuthumba iWAFCON. Ngokuyangami ngabe kusasa la ngihlali kude neJoburg bengizokuya eJohannesburg International Airport. Ngithi kibo Banyana siyavena South Africa siyavena phambili ngembokodo phambili. Alibonge igama lamakhosikazi. Asebenze kakhulu amantombazana akithi ngokunqoba le ndebe. Siyathemba ukuthi neSAFA lemhlomelo enithembisa yona izokwazi ukugcina enikezile ekugcineni. Asibonge iBanyana ukuthi ke ikwazi ukuthi isibeke ebalazweni eseNingizimu Afrika. Nathi ke sikwazile ukuthi ke sivelele kwamanye amazwe kwezebhola. Ngiyafisa ukuthi ke uma phinde qhamuka emqhudelwaneni efuze le bakwazi ukuthi ke basibeke phezulu ngasonke isikhathi.
Siyathokozisa kakhulu iSouth Africa kanye nokuthuma kwaunongorwana we-WAFCON kokuthoma njengesicema sokuthoma sabomama ze-Southern Africa ne-SADC region. Nathi siyathokoza abomkhulu nabogogo bathabile, amakosi wonke umuntu uthabile, amasokana nabodade bathabile. SABC, indaba zesiNdebele sizijamele, asithathe ihlangothi.